Ibihe byiza nanone mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye gatanu kuri gatanu. Mu karere ka Musanze amakuru avayo aravuga yuko umurambo w'umwana w'umukobwa w'imyaka 12 uherutse mu kizamini cya leta wasanzwe umanitse mu giti. Umurambo w'umwana w'umukobwa witwa Iratuzi Solange w'imyaka 12 mu mudugudu wa Nyiramuyenzi akagari ka Buramira umurenge wa Kimonyi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru yasanzwe amanitse mu giti cya avoka ahambirijwe mu ijosi umupira yambaraga. Amakuru yuko Iratuzi Solange wari urangije amashuri abanza yapfuye yamenyekanye kuri wa mbere tariki ya 19 Nyakanga 2021. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi Nteziryaye Epimake yavuze ko bagiye gukoresha ibizamini bya muganga ngo amenyekane neza icyaba cyishe uyu mwana w'umukobwa w'imyaka igera kuri 12 Iratuzi Solange. Yagize ati nibyo natwe twamenye amakuru ko uyu mwana amanitse mu giti mu ijosi harimo umupira bambara. Ati twarahageze duhamagara na RIB n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ngo idufashe. Ati kuri uwo murambo wajyanwe mu bitaro bya Ruhengeri ariko muri iki gitondo amakuru bampaye ngo nuko bagiye kumujyana mu bitaro bya Kacyiru ngo hakorwe ibizamini bya muganga habe hamenyekana icyaba cyishe uyu mwana w'umukobwa w'imyaka igera kuri 12. Maje avuga ko nta kibazo kizwi uyu mwana yari afite haba mu rugo no muri bagenzi be. Ati nagerageje kubaza amakuru mu muryango niba nta makimbirane yari arimo ariko nasanze nta kibazo gihari haba mu babyeyi ndetse n'abana. Ikindi nuko no ku ishuri yigagaho nabo bambwiye ko nta kibazo bari bazi kuri uyu mwana muto w'umukobwa Iratuzi Solange. Igiti cya avoka bamusanzemo ngo ejo mu gitondo yari yakizindukiyemo ahanura avoka. Batunguwe no kubona rero mu masaha yakurikiyeho amanitsemo yapfuye. Bikekwa ko yaba yiyahuye kuko ngo yari afite umupira yambaraga mu ijosi. Yasabye ababyeyi rero kujya baganira kenshi n'abana babo kugira ngo bamenye neza ibibazo bafite hakiri kare bifatirwe umwanzuro cyangwa se ingamba nshya. Akaba rero ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi witwa Nteziryayo Epimake. Ngiyo rero ni inkuru y'akababaro. Twifurize iruhuko ridashira uyu mwana muto w'umukobwa, bihanganishe umuryango we, ababyeyi be by'umwihariko ndetse n'abaturanyi babo kubwo kumubura ni ikintu kiba kitoroshye cyane. Twizera neza ko inzego zibishinzwe ziraza gukora isuzuma zigakora iperereza akamenyekana mu by'ukuri icyaba cyishe nyuma y'urupfu rw'umwana muto w'umukobwa. Mu yandi makuru, abanyeshuri 20 mu bakora ikizamini cya leta muri Kigali barwaye icyorezo cya COVID-19. Abanyeshuri 20 mu mujyi wa Kigali nibo bamaze kumenyekana ko baritabira ibizamini bya leta bisoza ibyiciro bitandukanye by'amashuri yisumbuye bafite ubwandu bwa COVID-19. Ibizamini bisoza ibyiciro bitandukanye by'amashuri yisumbuye biratangira kuri uyu wa kabiri tariki 20 Nyakanga. Bikaba biri gukorwa mu gihe u Rwanda ruri guhangana n'inkundura ya gatatu ya COVID-19. Kuba hari abanyeshuri banduye COVID-19 ntibisobanuye ko badakora ibizamini bya leta, ahubwo bategurirwa uburyo bwihariye bakoramo batanduje abandi ariko nabo batabuze amahirwe yo gukora ibizamini bya leta. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Engineer Umukunzi Paul yabwiye Radio Rwanda ko kugeza ubu mujyi wa Kigali habarirwa abanyeshuri 20 bazakora ibizamini bafite COVID-19. Agize ati kugeza ubu umujyi wa Kigali twari dufite bagera kuri 20 mu tundi turere bagiye bareba imibare uko imeze. Ati kugeza imyiteguro imeze neza, uko umwana wese ameze arabasha gukora ikizamini. Yakomeje avuga ko aba banyeshuri bazakora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Yagize ati abanyeshuri banduye COVID-19 barahari kandi batekerejweho baroroherezwa gukora ibizamini. Mu mujyi wa Kigali hari imodoka zihari zigomba kubatwara zizajya zibasanga aho bari aho gukorera ikizamini naho bateguriwe neza bijyanye n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nta kizahagarika ibizamini. Ibi bizamini biratangira kuri wa kabiri. Ni mu gihe kandi Minisiteri y'Abakozi n'Umurimo yatangaje ko ari umunsi w'ikiruhuko mu kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Adha ku bayoboke b'idini ya Islam. Engineer Umukunzi Paul yavuze ko nubwo ari ikiruhuko nta kintu kigomba gusibya ibizamini. Yagize ati nta mpinduka zihari ku ikorwa ry'ibizamini. Nibyo koko umunsi w'ikiruhuko wahuriranye n'umunsi wo gutangiriraho ibizamini, ariko twari twasabye ko ikizamini gikomeza nk'uko byari biteguwe kandi inzego zibishinzwe zarabitwemereye. Biteganyijwe ko ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bizakorwa n'abanyeshuri 122,320 barimo abahungu 60
57,645 n'abakobwa 54,635. Abanyeshuri bazakora ibizamini bisoza amashuri yisumbuye ni 52,145 barimo abahungu 22,894 n'abakobwa 26,892. NESA ikaba igaragaza ko mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro abazakora ibizamini bya leta ari 21,053 barimo abahungu 12,994 n'abakobwa 9,916. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila wazayobora iki gihugu akaba yabonye masters mu bijyanye na politike. Wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye na politike n'umubano mpuzamahanga. Joseph Kabila w'imyaka 50 yayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo imyaka 18 kugeza muri 2019 ubwo yasimburwaga na Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mugabo yasoje icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Afurika y'Epfo mu University of Johannesburg. Umuyobozi wungirije w'iyi kaminuza witwa Chidizi Malwala atangaje ko ayo makuru ari impamo nk'uko The Citizen yabyanditse. Yagize ati nibyo Kabila yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Iyi mpamyabumenyi Kabila yabonye yize akoresheje ikoranabuhanga uko yize iyakure mu gihe cy'imyaka igera kuri 4. Mu mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, Kabila yagaragaye ari kumwe na bagenzi be bo muri iyi kaminuza asobanura igitabo cye yanditse asoza masters ye. Igitabo cye yacyanditse kuri politike ya Kongo, avuga ko yishimira kuba yarabaye umuhuza w'icyo gihugu cyari kimaze gucikamo kabiri nyuma y'urupfu rwa se Laurent Désiré Kabila. Icyo Kabila ashimirwa nuko ari we wabaye perezida wa mbere wa Kongo wemeye guhererekanya ubutegetsi mu mahoro kuva icyo gihugu cyabona ubwigenge mu mwaka w'1960. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryagiriza ikigo NCO Group gifise inkomoko muri Israel ko coba gifasha ibihugu mu bikorwa bihonyora uburenganzira bwa kirema muntu bw'abaharanira agateka kazina muntu, amenyesha amakuru n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hirya no hino ku isi. Rapport ya Amnesty International ivuga ko telefone zirenga 50,000 zoba zarumvirijwe canke zirinjiranwa bene zo batabizi hifashishijwe ubuhinga bwa none bwa Pegasus bukorwa n'ikigo NCO Group. Iyo rapport kandi ishira u Rwanda mu bakiriya baza ku murongo wa mbere w'iryo koranabuhanga. U Rwanda ruvyamiriza ruvuye inyuma rukavuga yuko ari intebe ishushe ruriko rurakorerwa. Umenyesha amakuru wacu Temitsoke Mutijima yaducishije amaso kuri iyo rapport. Umuryango wa Amnesty International utangaza ko ubushakashatsi wakoranyemo n'abanyamakuru barenga 80 bo mu bitangazamakuru bigera kuri 17 mu bihugu 10 aribwo bwagaragaje mu buryo ntasubirwaho ko iri koranabuhanga rya Pegasus hari ibihugu birikoresha mu kubuza uburyo impimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe na za leta. Mu ngero Amnesty International itangaza aho iyi Pegasus yakoreshejwe ni nko ku munyamakuru rurangiranwa Jamal Khashoggi w'umunyarabia Saudite wiciwe Istanbul muri Turikiya mu kwezi kwa 10 kwa 2018 bikozwe n'abantu bivugwa ko batumwe n'ubutegetsi bwa Arabia Saudite. Uyu muryango uvuga ko nubwo ikigo NSO Group kibihakana, isesengura wakoreye muri laboratoire yawo ryagaragaje ko Pegasus yari yaramaze gushyirwa muri telefone ya Hatis Cengiz, fiancé wa Khashoggi, iminsi ine mbere yuko yicwa, ndetse ko hari n'izindi telefone z'abo mu muryango we barimo n'umuhungu we zari zaramaze gushyirwamo ko kamashu ka Pegasus. Ubushakashatsi bwiswe Pegasus Project bwatewe inkunga na Amnesty International bwakorewe ku bihugu bigera ku 10. Ibikorwa byabwo bihuzwa n'umuryango w'abanyamakuru udaharanira inyungu witwa Forbidden Stories ufite icyicaro mu Bufaransa. Amnesty International ivuga ko hashingiwe ku makuru yabonetse mu buryo bw'ibanga ndetse n'amaperereza yakozwe muri ubwo bushakashatsi, ibihugu 11 birimo Azerbaijan, Bahrain, Hongria, Ubuhinde, Kazakhstan, Mexique, Maroc, u Rwanda, Arabia Saudite, Togo na Emirates ziyunze z'Abarabu biza mu bakiriya b'imena ba NSO Group mu kugura ikoranabuhanga rya Pegasus. Ijwi rya Amerika yagerageje kugirana ikiganiro n'abategetsi b'u Rwanda kubirebana n'ibi bivugwa ariko ntibyadukundiye. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta yadusubije akoresheje ubutumwa bugufi dusomerwa na Eric Bagira ubusa. Igisubizo cya Bwana Vincent Biruta gitangira mu butumwa usuhuza umunyamakuru bugira buti mwiriwe neza Mutijima. Ati ntabwo u Rwanda rukoresha iyo porogaramu nk'uko byatangajwe guhera mu Gushyingo 2019, nta nubwo rufite ubwo bushobozi cyangwa iryo koranabuhanga. Igisubizo cye gikomeza kigira kiti ibi birego ntibinyoma bigamije guharabika u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga ndetse no guteza urujijo mu baturarwanda.
kiti mu bindi bibazo bijyanye n'umutekano mu ikoranabuhanga mwabaza ikigo gishinzwe kurinda umutekano w'ibikorerwa kuri internet National Cyber Security Authority NCSA. Si ubwa mbere ubutegetsi bw'u Rwanda bushyirwa mu majwi ko bwaba bukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus ry'Abanya-Isiraheli mu kugenda runono no kuneka abatavuga rumwe nabwo nabo bukekaho gukorana nabo. Mu kwezi kwa 10 kwa 2019 ikinyamakuru The Financial Times cyatangaje inkuru igaragaramo amazina y'abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi baba mu bihugu by'i Burayi bagaragaza ko bari mu buyu mushibuka wa Pegasus waba waragezeho biciye ku buryo bwa WhatsApp buri mu bugezweho mu gutumanaho muri iki gihe. Ikoranabuhanga rya Pegasus rikorwa n'ikigo cya NSO Group rikora nk'umushibuka utegwa nyiri telefone akisanga asangira n'abandi bantu amakuru ya telefone ye wafata nk'ayibanga bigakorwa mu buryo atazi adashobora no gupfa gusobanukirwa. Iyi Pegasus bisaba gusa kuba yamaze kwinjizwa muri telefone ubundi ikagitanga amakuru ya nyiri telefone kubayohereje. Mu makuru itanga harimo yerekeranye